फैफिननांबाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया सोर थांदों सोर थाङाखै गावबा गावनि खोथा मानो थाङाखै তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেই আমি ওলাই আহিছোঁ কি ক'ম মানে বহুত কথা ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিয়াকৈ সেই ভুৱা চেকবিলাক দি পেলাই জনসাধাৰণক ললিপপ দেখুৱাই একো লাভ নাই আৰু যদি ঠিক নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অনাগত দিনত অহা নিৰ্বাচনত UPPL বা যিসকলে চৰকাৰ চলাইছিল তেওঁলোকক ৰাইজে বুঢ়া আঙুলি खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ सिगांग्रो जासिनाय थाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान जेके मोसाहारि चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय नै दा EPB पार्टिखौ UPPL एबा BJP एबा जिखुनु हक जाया पार्टिया मानो मोनसे फेक्टर गैया UPPL आ बुङो बियो जेबो फेक्टर नङा नाथाय गोबां दलनि बे गोबां पार्टिनि BJP नि हक जिखुनु BPF नि हक बिसोरो EPB राजखान्थि हान्जायाव दागासिनो दङ निश्चय EPB राजखान्थि हान्जाखौ दस्रा जातिफ्राबो बर'नि अनगायै दस्रा जातिबाबो मोनथियो बियो मोनसे NDB निफ्राय मोनसे राजखान्थि हान्जा दानाय नाथाय NDB फोरखौ गोबां बर'नि जे थैनाय थांनायनि खोथा दं आरो बे EPB हान्जाखौ देरहाहोनानै सरकाराव सालायहोगोननि बेबायदि दस्रा जेन बर'नि अनगायै दस्राफ्राबो सानो अब्ला देरहाहोनांगौआनो ना अब्ला रायजोफोर जे गोदानै आफाद मोननाय जे आरो EPB नि इयाव हाबनाय सासे व्यक्तिनिफ्राय खोनासंदो आरो मानाव गेदेर अनजालि दैमारिया मेदामा जे डिआर नाब्ला सारखौ माखासे माइनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायाखै बिनि बेयाव मा खोथा बुंदों बेखौ खोनासंदो दा मेन टपिकआव थाङैनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे जे आबाद मावनाय बे आबाद मावनायखौ देखायनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो मैदुफुल मथा मथि हाइटआ बेनि हाइटआ 3 फुटसोल' आरोखि 2.5 फुट 3 फुटसोल' नैबाव नै माबा हाखर दं आरोखि ओंखायनो आं थाङासै नैबे लामानिफ्रायनो खेबहरबाय आं हनै हनै फिथाइ थाइजेनबायबो बहुद बुरजा दं नै दा गोदान मर्डान मुगा टेकनिकेल आदबजों दिहुननाय आबादारिफ्राबो जोंनि बर'फ्राबो रोंहांबाय आरोखि अब्ला बेबायदि आबाद जुदि मावोब्ला माखासे जोंनि बेकार थानाय जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन ओंखायनो जायफोरा टेकनिकेल आदबजों दिहुनगासिनो दङ बे जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि दिहुनना लानो रोंबाय माखासे जे मावनो रोङै बेबायदिनो बेकार फरायनानै थानायफोर बिदिखौ मावोब्ला बहुत मोजां आरोखि जा मोजां नुखादों গঠন কৰিলোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমাৰ হেৰি হ'ব চালেকাটি হ'ব দেৱৰগাঁও হ'ব অলৰেডি দতমা হৈছে ফকৰাগ্ৰাম হৈছে বা অসুংৰি হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰাইমাৰীবিলাক কমপ্লিট কৰাৰ পিছত হয়তো জুলাইৰ শেষৰ ফালে আমি বুথ কমিটিবিলাক বনাম আমি বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ সৰ্বোচ্চ জনসাধাৰণ হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই আদিবাসী ৰাজবংশী নেপালী সকলোৱে আহি আমাক সহযোগ কৰি আছে সকলোৱে আমাক মাতি আছে আমি জইন কৰিম আহক মিটিং কৰিম কিন্তু আমিয়ে হয়তো সময় দিব পৰা নাই যেহেতু নতুন আমাৰ দলটো APB দলটো মাত্ৰ 2 মহীয়া 3 মাহে হোৱা নাই এই আপোনাৰ 2 জুলাইতে 3 মাহ হ'ব গতিকে 2 মাহ পাৰ হৈ 3 মাহত পৰিছে আমি মোটামুটি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰি আমি নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমাৰ যেটো আমাৰ আলোচনা হেতু আলোচনা আমাৰ CWC হ'ব এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আমি কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী কোনো ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰা নাই অহা CWCতহে আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব বৰ্তমান চৰকাৰক প্ৰত্যাখ্যান জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেই আমি ওলাই আহিছোঁ কি ক'ম মানে বহুত কথা ক'ম তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ জনসাধাৰণৰ বৰাই হওক আদিবাসী হওক ৰাবাই হওক মুছলমান হওক বা যি সম্প্ৰদায়ৰ হওক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়ক কাৰণ ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিয়াকৈ সেই ভুৱা চেকবিলাক দি পেলাই জনসাধাৰণক ললিপপ দেখুৱাই একো লাভ নাই জনসাধাৰণ পাগল নহয় আমি পাগল নহয় যাৰ কাৰণে অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড ওলাইছে যে এইবিলাক ঠকবাজি ঠিক কৰাৰ কাৰণে আৰু এই ঠকবাজিবিলাক ইতিমধ্যে মানে ঠিক হ'ব আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু যদি ঠিক নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অনাগত দিনত অহা নিৰ্বাচনত UPPL বা যিসকলে চৰকাৰ চলাইছিল তেওঁলোকক ৰাইজে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিব উচ্ছেদন নটিচ দিয়াৰ কাৰণেতো আজি ক্ষুব্ধ হৈ আজি যিবিলাক আজি বাজবাৰীত কি চলিছে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰি আছে
বিভিন্ন ঠাইত বড় সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছে, মুছলমানৰ কৰি আছে, ক'ৰবাত আদিবাসীৰ নটিচ দিছে। গতিকে এওঁলোকে উচ্ছেদৰ এটা গইনা লগাই মানুহখিনিক আকৌ নিৰ্বাচনৰ আগত উত্তেজিত কৰি পেলাই আৰু সান্তনা দি পেলাই ভোট আদায় কৰাৰ একটা ফৰ্মুলা হাতত লৈছে। গতিকে এই ফৰ্মুলা তেওঁলোকৰ আৰু বেছিদিন নিটিকিব। ৰাইজ এতিয়া সজাগ হৈছে, ৰাইজ শিক্ষিত, ৰাইজ একতাৰ এনাজৰীত আহিছে। গতিকে APB দলৰ আহ্বানত এইবাৰ ৰাইজ তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত উচিত শিক্ষা দিব, উচিত উত্তৰ দিব। আৰে বাবা, ৰাজনীতি কৰাৰ অধিকাৰ আছে। দুটা কিয়, তিনিটা হ'ব পাৰে আঞ্চলিক দল। আৰু NDFB ভাইসকলে শান্তি চুক্তিৰ পিছত দুটা দলে একো কাম নকৰি বড়োসকলক ঠগাইছে, মুছলমানসকলক ঠগাইছে, নেপালী আদিবাসীক ঠগাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া বিকল্প ৰাস্তা ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। যাক কয় অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল। অভাৱ হৈছে কাৰণে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমি। जेरै जों दिनै मानि थाखाय गोदानै जोनोम होनो गोनां जादों बे APB पार्टिखौ, बेखौ दिन्थियो। नाथाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै बा सोरखौबा सुथुर साननानै जों बे APBखौ जोनोम होआखै। नाथाय जों मोनसे बिबान लानो थाखाय ओंखारदों। खारन जों नुहुरदों जे BTCनि इयुनखौ जोङो गोजों नुहुराखै। जोंनि यां जेनेरेसन एबा जा उथिबोनाय लाइमोनफोर, गथ'फोर जायफ्रा दासिम बिमानि गोरबोआव दं, बिसोरनि इयुननि गोजोंखौ नाहरनानै, बिसोरनि इयुननि मोजांखौ नाहरनानै जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौथ' रैखाथि होनानै गोजोर मोनसे राजखान्थि होलांनो थाखाय आरो दिदोम गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों। बिथाङा कनभिक्टेड पार्सन हिसाबैहाय बोसोराव खनसे सुथि मोनो, न'आव फैनो हायो। आरो बेखौहाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो। जोंहा आमाय उन्दै सासे बैसो जानाय बेरामाव गोलैनानै दङमोन, देहा हामथारलामोन। बिथाङा नायनो लुबैनाय, आदायाबो नायनो लुबैनाय, बेनि थाखाय जोङो फेब्रुवारिनिफ्रायनो एप्लिकेसन होजेनदोंमोन। नाथाय थाङै थुङै दा बावैसो बे ग्रान्ट जाहैदों आरो गेजेराव पन्चायत इलेक्सननि थाखायबो दोनथ'नाय जाबाय लिभखौहाय। थ' बिथाङा 20 दिननि सुथि मोन्दोंमोन, बेखाय 20 दिन ग्रोब जाब्ला बे थांफिनखानांगोन। बे कन्डिसनावनो फैखानाय, बेवहाय लांफिननाय थिग नङा। बिथाङा समा जोब्बाय, थांफिननांबाय। आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोर थांदों सोर थाङाखै गावबा गावनि खोथा। मानो थाङाखै, मा हिसाब निकास लानानै थाङाखै, खिन्थु रायजोफोरासो बुंदों जे थांनानै लोगो लाहैब्ला मोजांमोन, खबर लालायब्ला मोजांमोन। खारन हास्थायो रायजो राजाफ्रा खौसेखौ, खिन्थु मा जाहोनाव थाङाखै बेखौ जों मिन्थिया।